werengi papasalama lao ri anak tak anak malebih na Ibu Rati Purnamasari SPD GR rigaukeng tudang penina kuaritu Zahra Nurfadillah Sakinah nari pamulana iyewe gaukenge relau ati macenita maneng nato pada mak baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rilala pangadarenge engka siare are gau ke malebi dipugau ya atau mencaji abis ngeta rilalena apa putingange mapamula mapeso-peso ya rigar ya senge mamanu-manu makduta mapasiaregeng engka toniro matampa mapatato sarapo atau mapatato baruga na engka tonaro riasa makbeda cemme bonting na sebelumna ro ritugo iriaseng akak nikae na letuk ni ria care ria senge tudang peni ya rega ria senge mapaci. Iya, mapaci istilahna iya nar tu pasti semana ni gau ripaken roi nalari ada. Mencaji mak biasa tampu senu-senu Allah Taala. Mapaci artinya mensucikan diri dan juga bagaimana bersih bukan dari segi fisik saja tapi juga bersih atau suci dalam hati. Insya Allah mari kita teguhkan hati tapa cinong itu ya tita barat pambangi matu ko mabiri paciki ya ko macinong tita wandi madento toy rodo sinina padongan tak lorenata Zahra Nurfadillah Sakinah Mamuari nakabul kamane rodo adu makasita buang Allah taala amin ya rabbal alamin. Ya, dan ini biasanya dilaksanakan oleh masing-masing calon pengantin. Baik itu boting urwane ya rega boting makun riyen. Nama koner itu baik, terima kasih kami aturkan. Ya, selanjutnya Ibu Erni Abdul Muin SPD dan Ibu Nurdiani SPD dengan hormat kami persilahkan.